aba bajepe bo kwa Denise Nyakeru nakubwiye ngo iyo tuvuze abajepe bo kwa Denise Nyakeru ku isonga ugiye umva ngo cyitwa Karap yo muri FDLR Interahamwe babwiwe n'iki ko bahuriye muri ya koridoro yakoreshwaga mu buryo bwa rusange utambutsemo ari umunyarwanda ari umujepe wo mu Rwanda utekereza icyo kintu umva ibintu bigeze Washington DC imbere yo kwa Trump muri leta zunze ubumwe za Amerika muri kapitali ya kiriya gihugu ibintu Kongo Kinshasa ikorera u Rwanda muri Eastern DRC kurugerekaho ibirego byose ubwicanyi ubusahuzi Kongo Kinshasa ntibihagije ubwo itangiye kwambukana u Rwanda rugejeje Washington DC aba bajepe babwiwe n'iki kugira ngo bamenye kuri bari bahuye adafite imbunda atambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se garde abajepe b'u Rwanda babwiwe n'iki urazi kwita mvuko bimeze nyine hamwe nkunda kukubwira ngo nabari abera hari uburyo bagenda batunga gatoki kuko icyo bashaka bo barakizi mukanye bavuga ati mwabibonye bya bihugu duhora tubabwira ko ari inkorokoro ko ari indwanyi n'iki dore mwabibonye ibyo bikoreye ku butaka bwacu ejo rero Trump abyuka komanyiriza ibihugu ikiraza gushaka kimwe muri ibi nyine bavuga bati n'ubundi twarababwiye Kongo Kinshasa ngaba bayikoresheje mu gatego ariko hari gihe bayikoresha mu gatego bikarangira ari ikaguyemo kugeza ubwo n'u Rwanda rushaka kwimuka ngo rwimuri itsinda ryarwo rwihunye rwishakire indi hoteli rukoresha nabwo ntibanyurwe babirukanka inyuma bagende babafotora ariko mubonye ko niba mubyumvise neza ngaha uburyo u Rwanda rwitwaye it's nice biragoye ariko n'uguhangana ku isi niko bimeze nta yandi mahitamwo ariko ubwo nyine urabona yuko Kongo Kinshasa narakubwiye ngo irashaka gufatira ku gato na kanini Kongo Kinshasa zataka natekereje ko u Rwanda na Kongo binajyanye mu ijuru nabwo yazamuka itaka Kongo Kinshasa nabwo munako yakinjira mu ijuru ivuga ubutegetsi bwa Kagame rwose bwaratunaniye ntabwo Tshisekedi yiyumvamwe niba atari kumwiyumvamo niba ari kumwuba niba ari kumutinya sinzi ariko ranga ubuyobozi bwa Perezida Kagame n'igifitaho gihuriye nabwo cyose abajepe b'umugore wa Tshisekedi bagezaho bashotora abajepe b'u Rwanda nabwo imahanga urumva uburemere bw'ibi bintu byatangiye gufata indi ntera byabere ku butaka bwa Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika gusa nshimishijwe cyane n'uburyo cyangwa se n'ibyo u Rwanda rwahise rukora ibi nabyo bigomba gukomeza bikabisomo still u Rwanda ruracyakomeza kwereka Kongo Kinshasa yuko ari itara Kongo Kinshasa igomba gukurikira Kongo Kinshasa bino bintu bikora izi Kongo itwitse izi ko ikoze ibitangaza izi ko ikoze scandale zijye kujya hejuru u Rwanda ariko u Rwanda ruracyayiganza uracyayereka ko byanga bikunda u Rwanda ni nk'inyenyeri Kongo Kinshasa yashatse guhumanya ngo igire umwijima ariko ruracyayimurikira byanga bikunda mu magambo yose y'ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti kubaka igihugu kubaka ubuzima mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS kompanyi y'ubwubatsi ifite abaenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza vuba kandi mu buryo burambye imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0785 wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bagukorera nk'uhibera bahamagara uyu munsi uzanshimira ndakwifuriza kugira umugoroba mwiza cyane ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Sound of Muhabura mu biganiro byacu na gahunda zitandukanye umujepe w'u Rwanda Washington DC ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika yasagariwe n'umujepe wo kwa Tshisekedi Chilombo ni wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagenze gute iyi nkuru yabaye kimomo mwese mwayumvise mwayimenye ariko kandi mbahaye ikaze kuri uyu mugoroba ndaza kubabwira cyangwa ndaza kubacira ku mayange gato mumenye ko yo tuvuze ngo umusirikare wavuye mu itsinda ry'abarinda umugore wa Tshisekedi Chilombo ntuze gutungurwa ntuze no kubigira igitangaza ari mu FDLR kubera yuko ndababwira yuko hari ibimenyetso bifatika byuko ikitwa CRAP cyangwa se les FDLR abarwanyi badasanzwe bari mu itsinda ry'abarinda umugore wa Felix Tshisekedi Chilombo Washington DC urumva uwo munyarwanda huriyeyo n'umunyarwanda byagenda gute ubundi byagenze gute byaciye mu zinzira hari icyo u Rwanda rwahise rukora nyuma y'igikorwa nka kiriya nyuma
ya reaction nk'iriya inzego z'umutekano by'umwihariko aba bahungu bahabwa imyitozo ngira ngo ni ya nyuma mu gisirikari cy'ibi bihugu byacu byombi, ubwo niko mbitekereza Kinshasa simbizi icyo mpamya ndashidikanye nuko mu ngabo zacu umutwe ubarizwamwo abashinzwe kurinda abanyacyubahiro ku butaka bw'u Rwanda, ntekereza ko uri mu mitwe cyangwa se uri mu byiciro by'abasirikari bahabwa imyitozo imyiza kuruta indi, wenda reka mbari ko mvuga uretse ko wenda icyo nizera ntashidikanye ku nzego z'u Rwanda zose zifata imyitozo myiza, ariko hari abahabwa imyitozo yihariye kurinda abanyacyubahiro. Byagenze gute kugira ngo umujepe w'u Rwanda agongane n'umujepe wa Kinshasa cyangwa kwa Tshisekedi? Toujours buri gihe Kinshasa ni itakivuga ko yabangamiwe, buri gihe Kinshasa niyo itakivuga ko u Rwanda ruyitambamiye, buri gihe Kinshasa ni itakivuga ko u Rwanda rwari rugiye kwica abantu babo, abanyacyubahiro babo. Tshisekedi si rimwe bagiye bavuga ngo urumva twavumbiye ko u Rwanda rwashakaga kumwica, ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri twagiye twumva ngo ingabo z'u Rwanda zavogereye ikirere cya Kongo Kinshasa ziragihagarika. Mpora nibaza ni ugutinya u Rwanda, ni ugushaka kurukomanyiriza, ni uko u Rwanda koko ari gashoza ntambara ari urushotoranyi wareva, kugeza ubwo u Rwanda tutigeze twumva tentative yo gushaka kwica Denise Tshisekedi, u Rwanda rukaba rushaka kumunangurira hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikintu ushobora kwibaza. U Rwanda rutasanze Denise Tshisekedi Nyakeru hano Kinshasa ngo rumwicireyo, rwari rugiye kumwicira Washington DC. None z'ubwo u Rwanda rwabonaga ko kumwicira hariya byaba ari byo byoroshye cyane ku buryo rwose Kinshasa nabonye idafite isoni, idafite impungenge. Uwitwa Minisitiri w'itumanaho, uwitwa umuvugizi wa guverinoma ngari iyobowe na ifite abaturage barenga miliyoni 100, umukuru w'igihugu cyabo ubwo ni Premier Dame niko mubyita mu Gifaransa, yaragiye kwicirwa muri Amerika n'umwe muri garde president républicain wo mu Rwanda. So ni ibintu ureba ukavuga uti u Rwanda koko ruramutse runashotora Kongo Kinshasa yaba yarabaye traumatized cyangwa se yarabihamukiyemo kugeza ubwo byageze ku gipimo kitakabaye kigera ku rwego igihugu kigezeho ibintu. So u Rwanda en fait u Rwanda ruri hejuru y'ibirego byuko rwateye Kongo, byuko rwigaruriye uburasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwarahakanye, rwagaragaje ibimenyetso, rwasobanurira akanama k'umutekano karoni nk'ibyo bidahagije. U Rwanda rusobanura impamvu rwashyizeho n'ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi we ntabihisha, akorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse nk'ibyo bidahagije yagezeho avuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko se koko u Rwanda rubashaka kwica igihumeka cyose muri ubu butegetsi bwa Kinshasa? Ni ibintu rero ugahita uvuga uti iri hahamuka riri muri ubu butegetsi bw'umuhungu wa Etienne Tshisekedi rishingiye kuki? Ntiturabyita ihamuka, ariko buri hari umuntu ugira imikino ye yigira umusazi afite ikindi ashaka. So munyemerere nze kwifashisha amakuru yatangajwe na ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Ndaza gushimira cyane inzego z'umutekano z'u Rwanda muri ya discipline tubaziho, ariko ibindi biba biri ku rundi rwego. Amerika igiye kuvuga terega bya bihugu twarababwiye ko nyine bidashobotse, dore ibyo baje no gukorera ku butaka bwacu. Amerika ni hahandi bucya ejo. Kongo Kinshasa nabaze kubona ko ari igihugu kimeze nk'ikidafite icyo gihomba ku isi. Trump niyumva ngo u Rwanda na Kongo Kinshasa byashatse kuza kurwanira ku butaka bwa Washington DC, biroroshye ko mu gitondo arabyukaga kumira u Rwanda na Amerika, plutôt agakumira u Rwanda na Kongo Kinshasa. Kongo Kinshasa menya nta n'ikibihomba. Bivuze ngo buri hantu hose Tshisekedi n'itsinda rye bari kuri karibu yo guteza akajagari kandi bagakururiramo u Rwanda. Yeragira ngo uze kwicara nk'umusivile wikoresha umukuru uvuge ngo aba bajepe b'u Rwanda bashatse kujya kwica Denise Nyakeru bamusanze muri hoteli Washington DC, bataramusanze i Kinshasa, ntibamusange mu bice bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo atembe, ahari horoshye kujya naka ni hehe? Na makuru numvise ndavuga nta karere karatesekaye pe. Nukuvuga ngo turashotorana kugeza ubwo tujya no gushotoranira mu murembo kwa Trump. U Rwanda ruteza ibibazo Kongo Kinshasa kugeza ubwo u Rwanda rujya no guteza ibibazo inzego za Kongo Kinshasa rukabikorera muri Amerika. Bivuze ngo Kongo Kinshasa navuze ngo nuguhahamuka, nugutinya u Rwanda, nugushaka kurusiga icyasha. Nageza aho ndavuga nti ibi bintu bishobora kuba byararenze. Namwe muvuga ngo koko u Rwanda rwashotoye Kongo, sinzi nibi bintu umuntu ko namwe bitatangiye kubarenga, kuko ntabwo byaba byumvikana. U Rwanda rwashotoye Kongo, rwateye Kongo, rwica muri Kongo, rukura amabuye muri Kongo, noneho rubikuye muri Kongo rubijyanye no muri Amerika. Ni ikihe kibazo iyi leta duturanye ifite? Nabonye ko harimo ikintu gikomeye. Sinzi nkunda kukubwira ngo utakwibyara gukereza, ariko niko intambara ya diplomasi ku isi ya none imeze. Turi mu isi y'ubushotoranyi,
turi mu isi aho igitugu gisigaye rwose, ibihugu bimwe na bimwe bigira gutya bifite imbaraga mu gisirikare bikatsikamira ibindi bikabifatira ku gikuta. So ni ukuvuga ngo rero n'ibihugu byiyizeye ku bukungu, byiyizeye ku cyo twita umunwa just being talkative, kuvuga no kwishyura muri buri nguni, ibyo bihugu nabyo byayiyemeje. Iyo urebye ubona ko Kinshasa yiyemeje gutsikamira u Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wundi mpaka hari ruheza umwuka. Ariko ukibaza tese Kinshasa iratsinda? Narebye ibyo uburyo bacuye inzu n'umujepe w'u Rwanda hariya, ndavuga ariko se buriya abo nuko barangaye hari baba bamwivuganye bakavuga bati tumufatiye mu cyuho wenda no kubita hariya biba bigoye, ariko ubundi babonye amahirwe bamwivugana bati dore nababwiye ngo akantu nshaka kubongorera mumenye ko abajepe barinda uyu mugore wa Tshisekedi harimo interahamwe FDLR abenshi. None nibo bahuye n'umunyarwanda hariya bahita bamwakiwe aba accused denko yaragiye kwica Denise Nyakero muri hoteli arimo. Reka tubanze twumve kugira ngo tuze kuza dusesengura dufite ibyo dushingiyeho. Gusa nashimye inzego z'umutekano z'u Rwanda tujuru turebe uko byagenze. Washington DC, umurinzi w'umunyacyubahiro w'u Rwanda, ubwo n'umujepe w'u Rwanda, yasagariwe n'abanyekongo nabo nabari mu itsinda rishinzwe kurinda abanyacyubahiro ba Kongo Kinshasa. Uti byagenze gute? Reka twifashishe ibyatangajwe na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo yitangarije yuko hari ushinzwe umutekano ushinzwe cyangwa kurinda umwe mu banyacyubahiro b'u Rwanda uri muri Amerika. Uyu yasagariwe n'abashinzwe gucunga umutekano w'umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ubwo ni Denise Nyakero. Ni nyuma yo guhurira muri koridori ya hoteli hano i Washington. Iyi ambasade yemeje cyangwa se ayo makuru bifashishije urubuga rwabo rwa X. Baragira bati umwe mu bagize itsinda ry'abashinzwe umutekano barinda umunyacyubahiro w'u Rwanda wari ucumbitse muri hoteli yi Washington DC yisanze ahuye bitunguranye n'abashinzwe umutekano ba delegasiyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri koridoro ya hoteli ikoreshwa n'abashyitsi bose. Izo delegasiyo zombi zari zicumbitse muri hoteli imwe. Kongo Kinshasa yango Rwanda pe sinzi uko bizagenda kabisa. Ambasade y'u Rwanda ivuga ko nyuma yo guhura n'abanyekongo, ushinzwe umutekano w'u Rwanda utari ufite intwaro yabujijwe by'akanya gatoya n'abashinzwe umutekano b'uruhande rwa Kongo kugera kuri esanseri. Ubwo ni ibi byuma byari bizamura abantu nyine byari fite. U Rwanda ruvuga yuko ibyabaye ari ibintu bitari ngombwa rwose ndetse n'imyitwarire idakwiriye kubera abantu rusange. Gusa yungamwo ko nyuma ikibazo cyaje gukemurwa nta kindi kibazo gikomeye gikurikiye ko ambasade y'u Rwanda i Washington itangaje ibingibi ni nyuma yuko ku mugoroba rwose Kongo Kinshasa biciye mu muvugizi wayo akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho bamwita Moya Patrick we yari yaraye atangaje ko hari abantu bashatse gucengera muri hoteli umugore wa Perezida Tshisekedi arimo, ubwo ni Denise Nyakero nyine nkuko nabibwiye, acumbitsemo hariya muri uriya murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muyaya yumvikanye ashinja u Rwanda cyangwa ashyira mu majwi u Rwanda arushinja kuba ari rwo ruri inyuma ngo yabiriya byaha cyangwa yuriya mugambi yabiriya byabaye. Ambasade y'u Rwanda yasobanuye yuko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko mu gihe basohokaga bagenda bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gufata amashusho ndetse no kubabangamira ryakozwe n'abantu batigeze bamenyekana. Yunze mwiti nubwo habayeho ubwo ushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryakomeje kwitwara neza cyane ryirinda gukora ibyakurura ubundi bushyamirane. U Rwanda rwanenze ko nyuma y'ibyabaye cyangwa se byaraye bibaye habayeho kubisobanura nabi kugeza ubwo Minisitiri Muyaya akwirakwiza ibinyoma ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru. Ni ibinyoma u Rwanda rwise ko biteye isoni, nge nakongeraho ko biteye n'isesemi. Ikindi bikaba bikwiye kwamaganwa no kudahabwa agaciro. Inyandiko nifuje kuyikoresha kugira ngo mwumve ibintu aho biva naho biri kujya. Toujours Rwanda and
DRC igihe cyose ni Rwanda na DRC kandi buri gihe DRC ibi ya mbere gatake gatabaza iti twari twishwe twari dukubiswe twatangiriwe twabujijwe amahwemo. Niba mu byo mwumvise ambasade y'u Rwanda muri Amerika yatangaje uyu mujepe w'u Rwanda nta ntwaro cyangwa imbunda yari afite mu ntoki, ariko Kongo Kinshasa urumva ko Patrick Muyaya ntiyagize isoni n'ubwoba n'ikimwaro cyo kuba donc ntabwo yigeze ashidikanya ku kwemeza ko ari umujepe w'u Rwanda wari ugiye guhigaho nyakera ari ngo bamwice umuntu udafatanye intwaro. Ariko noneho reka tuganire nk'umusesengura makuru, ikintu gikomeye kirimo aha ngaha aba banyekongo babwiwe n'iki ko ari umunyarwanda kishoro kukibaza, aho ntekereza ko ubwo batangiye bane urumva abantu banyacyubahiro bagiye hariya biba byoroshye kumenya wenda ngo delegation yaturutse mu Rwanda muri iki gice, yaturutse mu Burundi iri hariya, yaturutse Kongo iri hariya, ya Uganda iri hariya, biba byoroshye kumva ni igikorwa rusange. Iyo koridoro yacagamwe uyu munyarwanda cyangwa uyu murinzi w'inzego nkuru z'u Rwanda ni koridoro yacagamwe n'abandi batandukanye. Utekereza hamwe nakubwiye ngo Kongo Kinshasa gahunda nyinshi byamaze kugaragara ko izitabira idashaka kuvuga ngo turi bukure y'inyungu tugiye gukora iki, oya turacunga u Rwanda niruba ruhari twe turaprofita amahirwe yuko turahava turusizi cyashe. Niba ubyumva neza nge impamvu nkubwira ngo uwo mujepe w'u Rwanda yabwiwe n'iki, inzego za Kongo Kinshasa zabwiwe n'iki ko ari we, kugera ubwo rwose bajya kumutangirira kuri essentiel kuri eleveta babibwiwe n'iki. Ubwo mpita mbibora muri ya angere ya Kongo Kinshasa yo kuneka u Rwanda, yo gukurikirana u Rwanda aho kuva ku gato kujya ku kanini, aho witwa umunyarwanda, aho umuntu wese uvuga ufite wahuriye n'u Rwanda ari. Uri kumva ko basobanura ko ngo u Rwanda rwese ruvuga rutubwo bimeze gutya, reka tubimuke tubahunge twishakira ikindi cyerekezo. Nabwo ntibanyurwa, habona igitsinda rikomeze kugenda ribafotora hava se. Ariko ikibazo politike cy'abanyekongo bizarangira neza cyangirije u Rwanda, cyangiriza abanyarwanda. Ibi bintu leta izageza ryari? Handi urebe nyine ukabona ko politiko y'ishu abanabigenderamo bwa mbere most of the time usanga ari civilians b'inzira karengane. Nari ndimo ndeba umujene bafashe ngo bari kumwita umusirikare wa mama 23 bari kumutocaringa, bakamubaza ngo navuge nabonye bameze nk'abamwandikiye akantu yasomaga imyirondoro ngo yaturutse muri Nyaruguru hehe, ukumva bari kumutocaringa n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi leta ya Kinshasa ntiyemera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ivuga yuko ari ingabo zo mahanga ngo zayite, ukumva bari kumutocaringa n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Izo ni izihe? Muraza guhita muzumva umwuka birabasobanurira. Kubera ko nabakozi ba Tshisekedi nibo barinda umugore we, nibo barinda Tshisekedi, nibo bafite izo mbaraga mu gisirikare ashoboka n'adashoboka. Uratekereza ute kumva bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ari bo bari gutucaringa umurwanyi wa mama ko bavuze ko ari wa mama 23 nawe avuga ikinyarwanda, bari gucommunicatinga bakoresha ururimi same language. Ukibaza ni ingabo za FARDC zifasha umurwanyi wa mama 23, ni Mai ya Kutumba, ni uraza guhita umva bari deja. Eastern DRC rero nkunda kukubwira ngo sinzi kereka hari Imana isumba byose ariyo ije kivugira ngo ndashyira ibintu ku murongo, ariko twebwe ntawe uzabikora. Ninde se ubwo wambwira ndi? Wambwira ko ari nduzastabiliza Eastern DRC yose. Icyo nemera hazajya haba igice kibohorwe n'abasirikare bafite imbaraga nk'ubwo ingabo za General Makenga zabigenje, ariko izi ntera hamwe FDLR zishyigikiwe ku gato na kanini. FDLR ifite imbaraga mw'abantu mwe. Kubera iki? Niyo baba abarwanyi 10 ba FDLR, imbaraga amahanga atanga muri FDLR, imbaraga atiza FDLR, nkurahiye nkomeje kuzanyeganyiza kuri Kongo Kinshasa nibishoboka. FDLR yashinze imizi ku buryo iranduye muri Kongo, wasanga yashibukiye ahandi n'ubundi ikiri giti cy'inganzamarumba. Kugira ngo wumve ubukomere bwa FDLR, dore batangiye bageze no kuri karibu yo kujya bajya muri Amerika gutangira cyangwa kugerageza kumera gushotora, kandi aho nyine babera abahanga banambitswe n'imbaraga. Urabona ko barabikora mu izina rya Kinshasa. Mwumvise ko hari abasirikare bari kwitorezwa no muri Kibira, hari umurundi wamamagaye yambuze, ariko nibikunda turaza kuganira agira ngo ambwire ibyuriya mugambi. Mwumvise ko muri Kibira hari abari kwitorezamwe bavuga ikinyarwanda, abandi baravuga igifaransa n'ikirundi. Impamvu nkubwira ngo akarere karavumwe karinjiriwe sinzi inzira bizacamwo, ariko nta patriotisme, nta bantu bafite bafite twabyita gute mu kinyarwanda, bafite l'amour du patrie nkuko mukunda kubyita mu ndimi z'amahanga. Nta bantu bafite patriotisme muri bo nge mbona benda gupfira akakarere ngo ibintu bisubire ku murongo. Ubigerageje bashaka ko bamuca umutwe, bamushakira ibyano, baramuvuma, bamutega inzira zo bizagorana. Niba muri Kibira hari gutorerwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, igiswahili, igifaransa n'ikirundi, batozwa n'abo bazungu ndetse bamwe muri bo, araza guhita wumva ikiba kiri kujya mbere.
ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mbona ubusida yafashije akarere natwe rwose turayoboka ni ukurika ibintu by'umwanda bidafitiye akamaro ibihugu byacu akaba aribyo biba included bishyirwa no kuri ubu butaka bwacu. Ubwo nge mbagira ngo nguhurize akantu ku kandi tuze kureba. Denise Nyakeru ndabigusubiriramo niba utarabibonye rwose uze mu gikari nkwereka amafoto ari kumwe na FDLR yaje hari abajene babandi cyagiye babakubitiye igoma murabizara bagiye biyandika crap hano crap ni special force ya FDLR yarabiyanditse FDLR n'ibindi nk'ibyo byose. Aho ndagira ngo nkumvishe ntabwo wakura umuntu muri Kongo Kinshasa ari mu itsinda ry'abarinda umuperezida cyangwa ari mu itsinda ry'abarinda umugore wa perezida uwo muntu ngo mubwire ngo wamugarura mu Rwanda azi n'ibyo yasize akoze mu Rwanda ntabwo byashoboka. Biragorana. Biragoye ko umuntu banamubwira ngo ndashaka kuzagufasha ikigasubira iwanyu mu Rwanda wica abantu cyangwa ukuraho ubutegetsi nabwo ngo aguhakanire. Icyo gihe nawe aritanga atitangira itama araguha byose n'ibyo udakeneye ari bugireho abiguhe. So Kongo Kinshasa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyagiye kibajyanye birasa nkaho mutakizi. Ariko hari inama ya Melania Trump iri hariya. Ariko yo ntiri no kuvugwa ni Kongo sinde waiva ntayo iri kuvugwa. Yani ndayishimiye rayitabiriye nabwo bamwakira akarere kacu karavumwe mwamfurama. None umve inkuru itrendinze, umve inkuru igezweho, umve inkuru turi kuvuga nuko inzego zacu nuko abarinze b'abanyacyubahiro bacu bagiye bashatse bamwe bashatse kubangamira abandi. Nicyo kintu Amerika tetujuru nyine twabibabwiye se. Kongo Kinshasa tageti yabo babayigezeho kuko icyo cyangwa se babashatse kureba uburyo byakitwa ko bayigezeho. Ariko nanone bari guhangana n'urumuri ni nkubwira ngo uwo mwijima uri guhangana n'urumuri tujuru wese nakubeshya. Kongo Kinshasa hose iraboroga ngo barayikubise. Kongo Kinshasa hose ngo barayitangire. Kongo Kinshasa urambwira ngo ibyo bazajya babafate nka wa mwana wabaga mu ishyamba worogarira ngo impyisi iramuteye umunsi umwe ikazamutera byanya bigakuraho ishyano. Kakarira ngo impyisi iraje bakagatabara bagasanga kirizaga. Bwa kabiri kakarira ngo impyisi iraje impyisi iraneye bakagatabara bagasanga kirizaga. Bwa gatatu kati impyisi iraneye baza kirizaga. Bwa kane impyisi ya nyayi kaza kakongera kagataka impyisi iraneye bakakihorera impyisi gakuraho umwanda. Finally bagategereza ka kana kagashwiriri kagiye kuregera ihene niba ari ihene niba ari biki bagasanga nigatashye. Kongo Kinshasa ishobora kuzaba gutyo. Iratakira mu burasirazuba bwa Kongo itakire muri Kasai itakire muri Lubero itakire nibirangiza igi no gutakira Washington niko nabo bayikubitiyeyo. Tujuru u Rwanda rwo ruyinize. So inkuru yabaye kimomo rero umujepe w'u Rwanda yasagariwe n'inzego z'umutekano cyangwa se abajepe bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byatangiye gufata indi ntera byabere ku butaka bwa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nshimishijwe cyane n'uburyo cyangwa se n'ibyo u Rwanda rwahise rukora. Ibi nabyo bigomba gukomeza bikabisomo. Still u Rwanda ruracyakomeza kwereka Kongo Kinshasa yuko ari itara. Kongo Kinshasa igomba gukurikira. Kongo Kinshasa bino bintu bikora izi Kongo itwitse, izi ko ikoze ibitangaza, izi ko ikoze scandale zigiye kujya hejuru y'u Rwanda, ariko u Rwanda ruracyayiganza. Ruracyayereka ko byanga bikunda, u Rwanda ni nk'inyenyeri Kongo Kinshasa yashatse guhumanya ngo igire umwijima, ariko ruracyayimurikira byanga bikunda. Aba bajepe bo kwa Denise Nyakeru nakubwiye ngo iyo tuvuze abajepe bo kwa Denise Nyakeru ku isonga ugiye umva ngo cyitwa karapu yo muri FDLR Interahamwe. Babwiwe n'iki ko bahuriye muri ya koridoro yakoreshwaga mu buryo bwa rusange utambutsemo ari umunyarwanda ari umujepe wo mu Rwanda. Utekereza icyo kintu umva ibintu bigeze Washington DC imbere yo kwa Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri capital ya kiriya gihugu. Ibintu Kongo Kinshasa ikorera u Rwanda muri Eastern DRC kurugerekaho ibirego byose ubwicanyi ubusahuzi Kongo Kinshasa ntibihagije ubwo itangiye kwambukana u Rwanda rugejeje Washington DC. Aba bajepe babwiwe n'iki kugira ngo bamenye kuri bari bahuye adafite imbunda atambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se garde abajepe b'u Rwanda babwiwe n'iki urazi kwita mvuko bimeze nyine hamwe nkunda kukubwira ngo nabari abera hari uburyo bagenda batunga gatoki kuko icyo bashaka bo barakizi mukanye bavuga ati mwabibonye bya bihugu duhora tubabwira ko ari inkorokoro ko ari indwanyi n'iki dore mwabibonye ibyo bikoreye ku butaka bwacu. Ejo rero Trump abyuka komanyiriza ibihugu ikiraza gushaka kimwe muri ibi nyine bavuga bati n'ubundi twarababwiye. Kongo Kinshasa ngaba bayikoresheje mu gatego ariko hari igihe bayikoresha mu gatego bikarangira ari ikaguyemo kugeza ubwo n'u Rwanda rushaka kwimuka ngo rwimuri itsinda ryarwo rwishakire indi hoteli bukoresha nabwo ntibanyurwe babirukanka inyuma bagende babafotora. Ariko mubonye ko niba mubyumvise neza ngaha uburyo u Rwanda rwitwaye it's nice. Biragoye ariko mu guhangana ku isi niko bimeze nta yandi mahitamwo. Ariko ubwo nyine urabona yuko Kongo Kinshasa narakubwiye ngo irashaka gufatira ku gato na kanini. Kongo Kinshasa zataka natekereje ko u Rwanda na Kongo binajyanye mu ijuru nabwo yazamuka itaka. Kongo Kinshasa nabwo munako yakinjira mu ijuru ivuga ubutegetsi bwa Kagame rwose bwaratunaniye. Ntabwo Tshisekedi yiyumvamo niba atari kumwiyumvamo niba ari kumwuba niba ari kumutinya sinzi ariko ranga ubuyobozi bwa Perezida Kagame n'igifite aho gihuriye nabwo cyose.
abajepe b'umugore wa Tshisekedi bagezaho bashotora abajepe b'u Rwanda nabwo imahanga. Urumva uburemere bw'ibi bintu. Denise Nyakera ariho natangiye nkubaza ngo u Rwanda rwashaka kumwicira muri Amerika kubera iki? Kuyihe nyungu? Ku buryo umukuru wa diplomasi nk'uyu nguyu ministri w'itumanaho, umuvugizi wa guverinoma atagira isoni zo gutangariza ibyo bintu itangazamakuru. Ni hamwe nakubwiye ngo Kongo Kinshasa baba bayikoresheje nk'indobani yo gufata ibyo bifatira cyangwa se ibyo birobera kuri buriya butaka bwabo tojoro. Tagati yabo bakaba bo ntibakeneye inyungu zindi, nyine harassment irahagije gusebya u Rwanda kuruvuga nabi nta kindi. Nta wundi musaruro bakeneye. So reka turebe aho biganira andi makuru bakagaruka, mukomeze kuba kumwe natwe kandi turabashimiye.